Gitondo M23 muri Nord Kivu ikomeje gutakaza ibice isubira inyuma ndetse ubona kandi ko iri gutakaza ibice yafashe bigoye. Ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 ikomeje gusubira inyuma mu bice bitandukanye. Bamwe baravuga ko ari itegeko rikomeye yahawe bijyanye nuko ibice yagenzuraga bimwe na bimwe hari abanyamahanga by'umwihariko b'uruhu rwera babifitemo inyungu, kandi bivuga ko rero basabwe gusubira inyuma iyi gitaraganya. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko impamvu M23 ikomeje kugenda iva muri Rubero yamenyekanye. Ubundi biteye gute, operasiyo zihagaze gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe nagezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ni ku itariki ya 26 Ntwarante 2026. Reka tubabwire bimwe mu biri kugenda biranga gusubira inyuma kwa mama 23. Amakuru dufite nuko umutwe wa AFC kuva kwa mbere ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu yatangiye kuvana ingabo zawo mu bice bitandukanye byagenzurwaga n'uyu mutwe muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga arerekana ingabo za AFC ziva mu bice bitandukanye zikoreye n'ibikoresho byazo. Duce twamenyekanye kuri ya mutwe wamaze kuvanamo ingabo turimo ahitwa Kipes, Munyandoni, Ivatama, Irambura, Ruseke, Musimba n'uduce duherereye mu birometero biri hagati y'10 na 25 uvuye Rubero Centre. Ingabo za AFC nyuma yo kutuvamo zese zerekeza ahantu hatazwi mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Amakuru aturuka imbere muri AFC aravuga kuri ya mutwe wafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zawo mwaturiya duce wari umaze umwaka urenga ugenzura nk'ingamba irema icyizere cyuko igomba gushyira imbere gukemura amakimbirane yayo mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu nzira y'amahoro. Kuri ubu amakuru aravuga ko agace rukumbi AFC yarekeyemo ingabo zako ari akitwa Katondi gaherereye mu birometero 15 uvuye i Rubero. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira situation biri kubera mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tukaza kandi kureba nibiri kubera mu bice byo muri Side Kivu. Side Kivu biravugwa kandi biremezwa ko ho bitoroshye, urugamba rukomeje kugenda rwitegurwa mu buryo budasanzwe, kandi bamwe baravuga ko ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ibiri kugenda biba. Mbere yuko twakira Roko Informa wacu, reka tubabwire kubijyanye na Madame Kisekedi. Uyu ni Denise Nyakeru wagize ibyo avugwaho. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hari abantu bataramenyekana bagerageje kwinjira mu nyubako ya hoteli umugore wa Kisekedi, Madame Denise Nyakeru Kisekedi, acumbitsemo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ruzinduko rw'akazi ari gukora mu butumire bw'umugore wa Perezida Donald J. Trump, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Dr. Patrick Muyaya yavuze ko inzego z'umutekano zimaze kubona amakuru y'icyo gikorwa kidasanzwe, kandi hakomojwe ku bufatanye bwa hafi n'inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo hamenyekane ukuri ku zabaye. Muyaya yavuze ko nubwo hari bivugwa ko Denise Nyakeru Kisekedi ameze neza kandi ari mu mutekano usesuye, ndetse ko nta cyagaragaye cyamugizeho ingaruka zitaziguye kugeza ubu. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Radio Television Nationale Congolaise RTNC, Muyaya yanze gutanga ibisobanuro birambuye ku bantu bakekwa cyangwa se uko byagenze bagerageza kwinjira muri iyi hoteli, ariko avuga ko iperereza rigikomeje kandi riri gukorwa ku bufatanye n'inzego mpuzamahanga. Ntiyigeze atangaza niba abo bantu bashobora kwinjira mu cyumba cya hoteli Madame Kisekedi yararimo cyangwa niba babujijwe mbere yuko bageraho yarari. Mu mvugo ye Muyaya yagaragaje ko bishobora kuba ari igikorwa gifitanye isano n'imitwe cyangwa ibihugu Leta ya Kongo isanzwe ishinja ko bifite uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma ya Kongo imaze igihe ishinja u Rwanda kugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane binyuze mu gufasha umutwe M23, ibyo Kigali hakana yivuye inyuma ikavuga ko yibanda ku ngamba zayo z'ubwirinzi no kurinda umutekano wayo.
umubano hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo umaze imyaka urangwamo kutizera no gukomeza no kubijyanye n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye n'izindi nzego mpuzamahanga zagiye zigaragaza ko aka karere karanzwe n'intambara zishingiye ku mitungo kamere, politike y'akarere, imitwe yitwaje intwaro. M23 ni imwe mu mitwe yagiye ivugwa cyane, aho leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bavuga ko ifashwa n'andi mahanga, mu gihe ibirego nk'ibyo bihora bihakanwa n'ubishinjwa. Ibi rero bikaba biri kuba mu gihe n'ubundi imirwano ikomeye kandi ikomeje. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira situation y'ibiri kugenda biba ndetse na update zo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mutama, waramutse neza? Ndakeye neza. Tudatinze rero Mutama, turagira ngo ujye situation y'ibiri kugenda biba kugeza ubihagaze gute? Yego, ku makuru warugarutseho y'ingabo za M23 ziri kugenda ziva mu bice bya Ruberu, kandi ubona ko ari igice bafashe bibagoye cyane kuko aka ni agace katakarije ingabo ku ruhande rwa M23 bitewe na operasiyo zikomeye Fardc yari ifite aha, zarimo imbunda zikomeye cyane. Ariko uyu munsi guhera ejo ku gicamunsi ni inkuru yavuzwe cyane igaragaza imirongo miremire cyane y'ingabo za M23 zisubira inyuma zitaha mu buce bitandukanye bwinshi, kandi ubona ko ziri kwerekeza mu birometero bitari kure cyane, ariko harimo intera muri aka gace ka Rimbongo ndetse na Bingi aribwo buce ubona barimo. Ni ikintu ubona ko izi ngabo za M23 mu makuru ziri gutanga zitishimiye iki gikorwa, kuko ibi binazi n'ingabo abayobozi gusa bo hejuru, kuko umusirikare usanzwe ntabwo wamubaza ngo guha ubusobanuro buri kuba butumye iki kintu kibaho. Gusa amakuru atangwa nuko bagusubiza bati amabwiriza yavuye hejuru, nta kindi barenzaho. Rero ni ikintu ubona ko cyababaje cyane, ariko cyateye ibyishimo ku ruhande rwa Fardc, kuko ubona ko ni ibice bakagombye kubona bahatakarije ndetse basabye imbaraga nyinshi cyane bikomeye. Ukaba ubona ko bagiye gusa naho binjira muri zenewo nta mirwano ibayeho. Rero ni ikintu kiri kwibazwaho na benshi cyane, ubona ko bafite n'amakuru menshi bari gutangaza yuko iki gice ushobora kubona ko M23 itazongera gusa naho igisatira yerekezayo ibitero mu yindi minsi yose izatambuka, kuko ubona ko ari amabwiriza adasanzwe bahawe kandi bigenda bivuga mu buryo bwinshi ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zasabye iki kintu ko kibaho, ariko bikagaragara ko n'igihugu cy'Uganda cyabaye nkaho kigaragaza ko ibi bice bari kwinjiramo biri mu bice bisa naho bagenzura kandi bafiteho inyeshyamba zabo bahora bahanganye nazo. Rero ni ibintu byinshi bigaragaza icyatumye M23 ituruka muri ibi bice isubira inyuma, ariko ukabona ko ari ibintu bizayigora cyane bikomeye mu bijyanye n'umutekano wabo muri utu duce twa Rimbongo na Bingi basubiye inyuma. Ubona ko hatazabura operasiyo za Fardc zizaza zibagabwaho buri munsi bijyanye n'uko iyi tere bagiye kujyamo itameze neza. Yego, naho ku zindi axe zo bizifashe gute ahandi? Ku zindi axe ni aha ni mu gace ka Masisi n'ubundi winjira muri Warikare, hari ingabo zigaragara ko kwartiriyo igizwe n'ingabo nyinshi ku ruhande rwa Fardc z'Abatanzania cyane. Ubona ko ari nabo basa naho bari kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibi bice, ndetse ubona ko bari no kubikora neza, kuko amakuru ahari nuko izi ngabo za Tanzania ziri gukora muri ibi bice zimenyereye operasiyo muri ibi bice cyane. Ubona ko ari teri isa naho yabaguriye neza, ariko ku gicamunsi cy'ejo hari inkuru mbi yababayeho cyane bijyanye n'uko babashe gusa naho basatira ibirindiro bya M23 mu buryo butunguranye, ko bari kwarisiyo ariko ari bo bari imbere, mu buryo bangaga ko Wazarendo ndetse n'ikwarisiyo Fidele bari kumwe ishobora gusa naho yabatenguha, kuko ubona ko batajya bakunda guhuza cyane muri operasiyo. Iza kuba ngombwa ko babereka ko bahunze defense zabo, iza kuba umwaka wo gutegwa mbushi, kandi aribo basa naho bari mu bice by'imbere, baza kuraswaho cyane bikomeye, ndetse habaho gutakaza ku ruhande rwa bizi ngabo za Tanzania, ndetse haza kubamo n'umwuka mubi cyane hagati yabo na Fardc, bavuga ko kuba bafashe umwanzuro wo kuyobora urugamba akaba ari bo bajya imbere bashobora kuba bagambanira Fardc yari yasigaye inyuma. Ni ikintu
kiri kujya kigenda kigarukaho umwuka mubi ku buryo ubona ko guhuza coalition muri izi operation ziri kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu biri kujya bigorana cyane ku buryo hashobora gufata izindi ngamba z'uburyo bajya bakoramo operation badakoze partiyo z'uruvange rw'ingabo. Yego tusa n'aberekera muri muri Sud Kivu aho amakuru agaragara cyane muri ubwira ko itoroshye cyane bijyanye n'imiteguro cyane ikomeye ku ruhande rwa Fardc ubona kutarambirwa kuzana ingabo ndetse zimaze kugera ku bucucike burenze cyane bijyanye n'imibare irimo muri ubwira kuko ku manywa na nijoro ahariho hose ubona ari ingabo gusa, ariko ukaba utibaza impamvu iri kwibazwa n'abantu benshi ko izi ngabo ziri kuza muri ibi bice kandi ubona ko nta mugambi wihutirwa wo kugaba ibitero kuri M23 kuko ubona ko bakikanga ko ishobora gusa naho yababangamira cyane muri uyu mujyi w'ubwira. Ukibazwa izi force zihora zongerwa muri ibi bice n'amadeployment menshi atandukanye, icyo abasa naho agambiriye ni uburyo ubona ko bashyize imbaraga cyane mu bice bya Minembwe kuri Fardc ku buryo ariho bagiye gusa naho bakaza imirwano ku rwego rwo hejuru, aha hasi bagasa naho barindiye ko bakwinjira muri ubwira ariko badatangije imirwano kuko bafite amakuru ko M23 isa naho ariyo irindiriye ko imirwano ishobora gutangizwa na Fardc, bakubona impamvu igaragara yuko binjiye mu mujyi wa ubwira kuko ubona ko hakirimo ikintu kimeze nk'ikikango cyo gutinya ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bijyanye n'uko n'ubundi ubwira M23 n'ubundi yari yayivanyemo bijyanye n'amasezerano ndetse n'amabwiriza akwiye kubwiriza z'umutekano. Reka dukomeze noneho paji ikomeye n'ubundi tuze mu birebana n'ibyatangajwe na leta y'u Rwanda ku birego bikomeye za Congo n'ubundi ku bijyanye na kesi ya Madamu Denise Nyakeru. Ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza utubwira izindi operasiyo uko zihagaze. Leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Congo Denise Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamijwe kumwica. Denise Kisekedi yamaze iminsi mu ruzinduko arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyatambutse kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo y'igihugu twababwiye ko Mujyajya yagize ibyo atangaza nyuma rero yuko ibi bibaye mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye. Ambasade ya leta y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuwa gatatu, yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano b'itsinda rya Congo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyi ambasade yongera ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Congo yombi bari bacumbitse muri iyi hoteli, ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko atari yitwaje intwaro yabujijwe z'ako kanya gato gukoresha esanseri. Binavuga ko bitari bikwiye kuko aho hari ahantu hakoreshwa na bose, gusa ngo ibibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. BBC News gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Nta gihamya atanze Mujyajya yumvikanishije ko bishobora kuba hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu zabaye mu gushaka kugira nabi Denise Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo, ariko ambasade y'u Rwanda iravuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Yagize ati ibi binyoma bigayitse byagombye kwirengagizwa kandi bikamaganwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa amashusho n'abantu batazwi ubwo ryarimo riva muri iyo hoteli nk'uko babivuga. Imbere muri iryo tangazo ambasade na ambasaderi Ata Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika
yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga rwa X n'ushyikire cya Kongo yerekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashaka kwica Denise Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasaderi. Yongero ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mutwe w'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta y'u Rwanda na Kongo bikaba rero bimaze igihe bivugwa mu nkuru zitandukanye, aho leta ya Kongo yagiye kenshi ishinjwa gukora ibyaha bikomeye, ndetse leta ya Kongo yagiye igaragara kenshi ikorana na FDLR, ibyo benshi bagaragaza ko ari ibyaha ndetse n'amakosa ateza ibibazo. Nuko bihagaze, nuko bikomeje kugenda bimera. Mutamaro turagira ngo tujyane ku zindi aksi naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka tujye mu minembwe. Ubona ko n'ubundi bitero bikomeje bya drone cyane biri kwibasira uduce twinshi kandi biri kugira ingaruka cyane ku baturage, ndetse ubona ko ari ibikorwa bikomeye ku ruhande rwa Fardc iri gukora ibishaka kugira ngo ibashe kubangamira ibikorwa byayo 23 na twirwaneho, ndetse no kubaca intege mu buryo ubona ko ahari nk'aho ari ryo cumbi rya bose kandi ariho hantu h'ingenzi babasha kubungabunga bijyanye n'abaturage bahari. Rero ukabona ko Fardc iri mu mugambi ukomeye wo gusa naho irimbura aka gace bijyanye n'imirwano ihorayo ya drone za buri munsi zitica umunsi n'umwe. Ubona ko M23 twirwanaho basa naho babaye nk'ababura umwanzuro wafata kuri izi drone, kuko ubona ko bimaze igihe kandi byabaye nk'aho birambirana ku rwego rwo hejuru. Rero hari umugambi mushya M23 ndetse twirwanaho bafite wo kwinjirira ibice bya Mwenga, ndetse ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa gukorwayo muri iyi minsi, kandi amakuru ahari nuko bimaze kugaragara ko hari imfosi zavuye hano mu minembwe zerekeza muri Mwenga, ndetse ubona ko ari na nyinshi cyane bijyanye n'uko ubona ko bagiye gusa naho bashyiramo imbaraga mu buryo bwo gusa naho badubatinga muri icyo cyangwa mu buryo basa naho batanze akazi kenshi ku ruhande rwa Fardc kugira ngo ye gusa naho uvugira muri iki gice cya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi. Yego, naho ndagira ngo dushusho nabwo ijyanye n'abasirikare b'abanyamahanga uhereye ku Barundi abangora, ugende tubwira buri kimwe cyose ku byo bo bari gukora na update kuri bo. Kiriho kuri izi ngabo zisa naho akenshi ubona ko ziri cyane muri ibi bice bya Minembwe ndetse na Uvira. Hari amakuru amaze kugaragara ko ingabo z'igihugu cya Tanzania zimaze gusa naho zinjira muri rwano ku rwego rwo hejuru, ariko amakuru baduha nuko amakuru ko izi ngabo ibi bintu zinakora zibishoboye cyane, nubwo inshuro nyinshi hakunze kubaho ibyago biba ku musirikare wese byo gutakaza, ariko ni ikintu cyabagoye cyane cyo kuba bararwaniraga mu bice batazi kandi badahuje neza na parite bari kumwe. Ubu rero basa naho bashyizemo ukuboko gukomeye cyane ku buryo ubona ko aho ingabo z'Uburundi zimaze gusa naho zigenda zidohoka mu operasiyo akomeye cyane zinayagaragariza ko ziyayoboye. Ubu igihugu cya Tanzania izi ngabo zayo nizo zisa naho ziri kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibice bya Minembwe, ndetse ubona ko ziri no gusatira muri ibice bya Plaine de Rusizi muri Uvira, ko bashobora kuba aribo bareka bagasa naho bagenzura ibikorwa bya operasiyo byose, nubwo akenshi Fardc ikunze gusa naho ibangamira ibikorwa by'izi ngabo zaje gutanga musada, mu buryo ubona ko ziba zishaka ko ziba arizo zigenzura ibice ibyo ari byo byose na operasiyo zose ziri gukorerwa nk'abenegihugu. Ariko ibi bihugu byaje gutanga musada ukabona ko umwuka wabyo bigaragaza ko Fardc yigirira abagambanyi benshi kandi ikabigira n'ikosa ryo kutarwana ibishyizeho umutima. Ariyo mpamvu ubona ko baba badashaka ko komanda wo muri Fardc ari ugenzura operasiyo ziri kubera hano, kuko hari igihe atanga amabwiriza atari ngombwa ku rugamba, ndetse ukabona ko izi ngabo zijya zimera nk'aho zitabyumvise kimwe. Iyo habayeho nka wese ugasanga zibaye nk'izisigaye mu mirwano zonyine, hakabaho n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuraswa bijyanye n'uko baba badahuje umugambi ndetse n'amabwiriza ya operasiyo baba bari. Yego, reka tugane ku musozo. Niba wenda hari indi ngingo mu makuru ufite utatubwiye wayitubwira tugasoza.
ahangaha ni ukubona ko ku ruhande rwa M23 muri iki gice cya Rusizi amaze kugaragara ko ku munsi w'ejo w'igicamunsi hari ingabo zindi zaturutse muri ibi bice bya Kamanyura zerekeza mu bindi bice, ubona ko ari ingabo bitazwi uburyo zageze muri aka gace kuko ntabwo zigeze zigaragara ku manywa ziza n'imodoka cyangwa n'amaguru, ubona ko ari force ingari kandi nini isa naho ishobora kuba yarakoreshejwe mu kuhagera mu masaha y'ijoro kuko ziri kwerekeza muri ibi bice bya Rusizi aho pozisiyo za M23 zose zideployinze. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri Mbwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.